turung syakerdop jong u bat kajing aingu. Baca kapalau jong u da kajing ero. To aingu ya u bat to kerku ya kakerteng jong u. Dabau try ulong babha. Kajing isnay jong u kane bam jukut. Bat kajing sisa jong u pateng lapateng penrio paro. Ngidap da kajing sungu kabakrao yung play sa sisenpan. Ulawalam yang iha kani kayeng kabakentang ke jong u. Ya kaban syakri, ya kaban yaro bat pendan buram ya kakerteng kabakrao ke jong u. Ang yoro bantang, ya kani kajing iu kaba iu bi akmat jong u. Play unya lam yang i, unya lam yang i lembaga ni kajing syakri, akani kapor. Inya sedangi kani kajing syakri kajing iu play kani kapor. Inya ruai kajing ruai kaba shispa nrepulai. Shispa nrepulai. Ni wan ya seng da jing sngokmen ban yaro ya unong penim da jing it bat kajing sukjai hakmi ni ya ruai. Tu yaro jam ko peneng perthei yala kajing yaro to say ban kentius im yukris utrai jing yaro jam ngen ai kajing ruai kaba shispa nrepulai. Jing yaro to say ban kentius im Eucharist utrai jing yaro jam ngenai ngingo yame atrai ublay ba ngilayo kaktin jong me ba me lasha haka ding na kapop jong i ban ba Toya rojam ko neng perthei ya laki jing ya ro to say ban kentius im Eucharist utrai jing ya jam ngenai tu hi kai trai tu nang pensyai ban sngau tu ya kabor jong me kito no jong ngisen Charlotte goes im kabom jeukot toya rojam ko neng perthaya laki jing yaro to say ban ke
jam ngenai dosa bat ngihala kas ngitosa konong penem jongi bangin yo syakritang yame kadba imha birthday to ya rojam ko beneng birthday ya laki jing ya ro to say ban ken tius em yo grace utrai jing ya rojam ngenai. Nginya pai menta syakatin ke jong play kabangila man syam naga gospel kadba kumu yones kalanang go sao kadakhat kaba arpu ar hadu kadakhat kaba lai phra kima ong kumne pi mane ya ublei kat kum ya kaba phimtep ni mane blei kat kum kaba ngitep nabaga jingpet em kalong na kichu Henry kapor kaja, bat kalong mentaken, hawa kinong mani blay, kiba shisha, kin mani yauk pa, hakaman sim, bat kaba shisha. Nabauk paru uwat, ya kiba kum kita, ban mani yau. Ublay ulong umunsim, kadai kiba mani yau, ban mani hagaman sim pada kabisisya. Kata kabriu ko ang hau ngatip bau mesaya uwan ya ubaki khat ukris ondalawan uta on batay syai hangi yaki ay baro jisu uyathu haka ngalong mak uta ubakran batpa hamar kani kisendran jeng u kilawan ru ti kilas yesngau kendit baulay kren berkakentay ban om dan bakli ka ay mewat. Ladi balay miyakran bat ka. Anda kumta kabriw. Anda kumta kata kabriw. Kala it no yala ukiw Bat kala late no siya kata kasinong. Bat ka ong hakirang ba. Tu ali. Tu kmi yaw briw. Ubaliyat hu hanga. Yaki ay baro. Kat kibang alale. Uni ulang na em utaw Chris. Namar kata kiliyami no nakata kasinong. Bat kiliya wan hau. Amar padang ti kata ti. Kisenran kilay kerpat yau kidaong. Ku rabay. Tubam. Henry ulang haki. Ngadan kajimbam banbam. Ya kaba pimtip. Namar kata kisenran kiliong perlokhi. Dan mano balawalam ay hauban bam. Jisu ulaong haki. Kajing bam jonga. Long banganyo de ya kamon kajong tao balapha yanga. Banganyo pendep ya kakam jong. Pi pim ong basa saw benay kalong kaayom ot. Hakmi ngaong hapi. To kmit yalaki kmat to jengo ya kilengka. Nabakila berli lupa yakat kaayom ot. Utaw ba ot te unya pedang ya kabainaw. Bat ulum so ya kajing bam ya kajing imbam jukot. Bat utaw ba bedru unyo ya kemen lambat utaw ba ot. Nabaha kani kaktin. Nabaha kani katakaktin kalong kabasisya. Long way uta ba bed. Way patru utaw ba ot. Nga ngalapha no ya pi ban ot ya kata kabapim sim na 3 minut. Kiway pat kilay 3 minut.
พี่เป็นบันพิดายบสุดชากจึงไตรมีนอจังกีเดชิบุนนักน้องสามารยาฮักตะกัชนองกิลังเงยฮาอูนามาร์กจึงองจงอูจงกตะกบริวกบาลองสแคมอุเลียทุหางายkiบารอกัดกิบังดาเลนามาร์กตาmen ba kita kinong Samaria kilewan hau kile karpat yu banyai sa patki teu lasa hangta arsni kambun syu kilanget namar kaktin chok u hakata kabriu ti kile ong mentangi nget om namar kita kajing ong jang pasyu namang lias ngau mangi hi u bat ngitip bau neu long sisa ukres unang penem jang kapatay uplein ko kui kini kikitin gibang la pulih kani kapor tungi ya pendam ka jeng tuai kaboram bat ka jengo kalong yame au play bat ukpa jengi ubah padang ublay wadap ya ka menang syajrang ba ya ka khandau syatabian uba ka khandau kalong ka jengi ok jat jengme aingo yame bat ka menang kalong ka jaka syongne jengme aingo yame ko try Bamelaya lam yang ikut try. Lengba kani katayaw baro si tayaw ko try. Aingo yame bamala pala yang i. Bangin poy bangin wan kiyo kani kayeng ka bakantang jome. Ban syakri ban sakhi ya ka kerteng ka bakhoy ka jome. Try ngi wan akmat jome kani ka por ban aingo yame. Ya kata ka jing it ba ka bamla syu ban thau yam. Ya ka bamala pen pau da ka jing yap jome. Ha ka ding na. Nakamantaki pop ke jongi. Rap yangi ko try bangin ai ka do nut ke jongi. Namar meong ko kun to ai ngai ka do nut ke jongpi. Ka do nut ke babet ko try. Ban syong mun se ma ko ju jongme. Yalam yangi na kawi ka sngi sya kawi ka sngi. Gilayat anu mau jam bakat ar jonga ni ka snam. Satang kendiat sngi. Ngin sayo ban pedang ru. Ya ka sngi ka jingwan long briu jongme. Hakan ni ka slak do. Wan kenang ko try. Nakabantaban pen yangi kinang pop kibajot pat kibaram yarap namar kata banginyo ya ka Christmas ka bakit jingmut ka Christmas ka badan jingmut aga jing jongi banginyo isi siya ba melong nong pen nong seus pa ko try lawan kanang ko try ya ka man ay hangi ya ka jing ka babam jukot yarap ru yangi ko try baka do no jongi kan long ka bala plena ka benta jome ko try namar mi nga khmi nga yang nga jing khang jo ka do no jong phi ban ngatin lada phi kloy ban ple nganyo ban rung nganya wa ban kawi banya kawai met miet lam bat phi mi ong la ru to ai hangai ka do no ka jong phi try ka ba me kwa ka long ba manyo sin shar ka jing ka jongi bangin ang la ban ka jing ka be di tok bat ka mon ka ba ko jome rabit stangkat tu kan poro stang kaniat ngingin sayo man penkut no ya kan senam ko try bat kan senam kan slet no sibang jukun ida ya yaw niu nai bakat du ko try abang ya kan senam ko try ngiyo i ka sangti ka jome melalong ding do usyando melalong ka kut ka baskem bat mau siang baskem ya ka jing jongi ling ba kini ki khat ar toli ki banai ke ba malalam yangi deng ka jing telot ka mangiyat ko try kidan ki jing ngau tanat kidan kijing bha kidan kijing ngausi kidan kijing thang mensim kidan kijing pang mensim kidan ru kijing kemen ko try be abre namar kata tu yarap yangi nang manyaw kor ko try ka ba milhi kai yangi ko try ban be sya persya kadak kijing long ru le ka ba shisha dayingin sayat yaw ni usna mo pathamay ngim tep unius na mulong ko bakumno ndang ibu ti la dikikti jome ko try namangin sayat ya kalanti ka mangim patjiyat ko try ya kalanti ka bang impat jutip ko try ndai kumba ki kun isel kilayat lang ba ki sabho tuli ki snam bagi dan hari klau ko try melalong ul o mensngi shading men men menyalam ru yangi ko try melong rish o uban yalam ya kajing im rishat o mensngi bad rishat ding mensngi men met uban yalam yangi lang ba kani kajing yat lanti jongi ya kani ka snam ka banwan Rap baka jinga day ka jingi bat me ko try ka long ka jinga day ka badap shisha da mun sim jong me ko try. Banginang banyaw kor ko try. Ya ka da ka jing it ba ka jong me. Banginang ru ko try ban IT la ka jong ka jing em. Kum ka jing nya ka ba em ka ba talam. Bat ka ba pensung bharo.
ya kaman kabakut ka chong me ablay ngi duway ka ni ka por mo try menang yalam ru ila ka chong kabalang ka chong me hang ne ha lom siap ko try kalong kabalang kabanang long ko try lingyay ngo pagkakti jome kam sim la et no balalong ding do bo shandu ling ba ki ki jingya dan ti kis nami ki balalek tunang beten ru iki kis nami ki banang wan ko try bagalaban sakhi ame ko try hakani ka perthai ka bakan rang mat ka ba mutulap ko try bana ka ni ka balangkin mi kirang da jit bagi thainala kibios ngau ya ka jing khat jome ko try ban let ban try ka briso ka bayar jome banyalat ya ka tin jome ha ka badai por badai ka bam dai poro banwan ra iki men sim ki bakodor sya ka jing itu ya me unang panem ban unang seuspa ya ka jing em ka jonge ablay nga duway ka ni ka por ko try bamandarang karlu bat ngilang ba ka ni ka por yung ka jing syakri ko kanran play ng ibuti la di kikti ki jome kamtam yaw syakri jome ko try tunay alam tunang pachay bor wan na ka jaka ka pachangay ko try nakaban sami ka kubor jaka ktiin ka jome play ubreun long ayu ko try klamame tuyarap pagkay ka ba syakri yung suyo man pandap aga ni ka por man sami ka kubor kalong ka jing pam bantay ya ka jing long jing im ka bakan jaman sim jungi hai ki por baro to sim ya ka ni ka kanta jong ka jing syakri nadu ka bastang hadu ka buway no jongka agi sang ti jom ngi ai ti ka por baro namangi pani kini katang Jisu mentaru bat adu halakarta amen. Sasisian Kom Kabalang ni Pidang Sngobha ya i Reverend BD Warjiri ibala pelaipor banyadan rengkat lemban ni lingba jong kani kajing syakri i Reverend BD Warjiri i daina ka nongstan pastorin ni Pidang Sngobha ru ya i perlok jong i badan rengkat lemban ni kani kapor ka jingdon jong phi ka long ka jing singa nyangi kom ka balang kom bala duai ngai skambau play undan rengkat lembat i pastor baka khobor ya ka bangin sayo sngo kan long ka jingker khu na ka banta jong ilang baro ki jing primana ka jasengan thai ka long tang suai ka ni ka jaseng pan inong kran ilong ikong iba shisha one swen. Haga jaseng Hindi service apentron kra la shibet aga por saubuji. I nongkren ilong i Mrs. Saraswati Thapa. Haga jaseng jongka Senior Christian Endeavor Society la shibet hangni hayeng mani aga por saubuji. I nongkren ilong Master Oje Rentatiang. Ha English service ha kandailan la shibet aga por sausiteng. Kandon ka Christmas Carol Service. Ki jasengdong hakapor sanchiteng. Hakadong lum siap mi ngi. Ka jaseng kalong hiyang jing Master Shan Kupar Warjiri. Pan inongkran ilong Master Penskem Karlukhi. Haka jasengdong pedeng. Ka jaseng kalong no hiyang jong i Mrs. Glad Sina Lengdo. Pa inongkran ilong Miss Magrisha Undor. Haga jasengdong lum siap semni, kaja sengalong ying jing Master Bitrut Nongsteng, but inongkran ilong Mrs. Mina Rani. Haga miet balang kata arfu sautarik, kaja sengalong haga pon risteng, kadai kaja seng pedang balang, but banweng suspension. Iban isim menta, nong puli but duai ilong i Dr. ML Saukmi, but ban keli jingkeli in long itaman masan HW Tham. Ti hakadai ka arfu sautarik, kadai ka jas kandon ka jaseng upmeet Christmas, hakapor katway siteng min
I nong ilam jing rawai hakani jaseng ilong Master LM Rampay, I Sherman ilong Temen Basan LS Nong Si, ban pule bat duai I Master Wilbur Walang, bat kandon ka jing duai lang. Ti haka arsan tarik jong u Disember, ninyok ban rakhi ya ka Christmas, haka por shipaush teng man stem, I nongkren ilong I Reverend V. Swear, nangta haka por shibje teng no faisngi, I nongkren ilong I Reverend P. Maulong. Ti haka ni katayo banwan nginom don Bible study. Haka sisa jan pat kata arpunyo taring, kaja sengalong haka por risteng, kadai kaja seng pediang rutkan. Ban pule ba duai ilong I Master PNCM, ban keli jeng keli ilong no Temen Basan LA Dakar. Haka sengiu try kata ka arpu pratarik, nginyo ban rakhi yaki sakramen. Haka por shipau shiteng man step, ka sakramen ka jeng baptis, ban puli bat duai I Master Kipong Rom, bat haka jaseng ka ba shibiji, ban puli bat duai ilong I Temen Basan HW Tham. Haka bidai ba kanika sakramen ka jeng baptis, la kalpat yaki kimi kikpa ki badon jing tumu ban baptis yaki khon pin sngau ba ban ai yaki kerteng jong ki hai astan sekretari jong ka balang I Master bidon man halani shua jong ka sngi sajan. Kinepat kilong ki jing aingu ya
Nganya duai. Au blay ukpa jungi ubahapeneng. Ngidap daka jing ngongo yame nakabenta kani kapor kabakodor jong kani kanop haisni. Hakabama penra yang ikum kikun kiba i ki jong me. Bandon sipor hakani ka jing kabakentang ban syakri bat ban pendan borame me. Ablay ba i ba isnay ni aingu yame ba belong uten rai jo ki jing kerku kiba bon setap ya ka jing im dongi lakalong ya ka met bat ka mensim lengba ka ni kapor kum sibenta jo ka jing syakri ni wanra akmat tong me ya ki ni ki jing ai ki barit ki jongi ni pan ya ka jing kerku bat ka jing penkentang ka jong me ki bagen long ki ba mentoy ki baroi bat ka par bat ki ba mankar hai nak benta ka nuku nuku jing tu ya ka ba parang ka jo ba pen kami ki nak benta ka puram ka jong me hi sikantin au play mau lo dong syakri jong me ubadan ka benta ban kren ya ka kopol ka tien ka ba ku ka jong me mi yo i lo dong syakri ulang si syatang ubriu me ko try men pelong utang ka tendong jing sawa andai ka jing kren ba ki pasyo ko ba jajar kalong leng ba umun sem ba ku jong me ko ba nyarap syakri panai yaki kentin ki ba kodo da ko kupor akan lo ka jing kerku na kam tayo ki paro ki ba ngap ba ki ba sa skor ya ka tos ngo sa skor au play ya ki duai ki tongi aka kerteng ka jong utrai unong kan yamba i jongi uji supes pan amen. Ginya pay menta siya kawipat. Kabanta jang kajing syakri. In siyo asngaw. Ya kaktiin. Kabakot. Kajang pulay. At siya mga siyo mansap. Ya kakubor. Kani ka nopay jang kani kaski. Ginya ruay kajing ruay. Kapa shispa. Lai punriyo. Shispa lai punriyo. Kaktiin jang me kabakordor. Kaktiin jang me. Kaktiin jang me kabakordor. Kum kaksiar balapan perang. Kaktin jong me ka itanat. Kaktin jong me ka babang. Kabadap darungap. Do no jonga. Kapandap. Pero sao tuli kitikot. Kajing ruay ka ba shispa. Laipon riyo. Kaktin jong me kabakordor kum kaksi yar blapen prang kaktin jong me kaitenat kaktin jong me kababang kabadap darongap donujong nakapendap kanyalam ka ktin ka jong me leng baga riklau bomdot kanilong lo bating shine bagi Israel kinang bot kabakor dap dajor ban yalam rubah
jong me do no jong ngakapen won suk maki bayo i ko majong neboneng hi abans ngau ka ktien ka jong me bakren pa siau bat pasyon yongan yan wer klem jing berkat syakadi yang syakamon nang botin dakaktien ngan yat bet klem keladin. Tung iya pendam ha kajing tuai. Ko kapa jangi ubah beneng. Kat nungi dap ta kajing sngongu ka bakrau yame. Ya kani kapor ka bakodor ka mamlaplay yangi. Milay bet yalaw jong syakri. Banwan na kajaka ka bacangay. Ya kawan sami ka kubor jong kaktiin ka jome. Ubreun long ayu ko try klamame. Toyarap pakai ka baw syakri jome ukran na kani kapor. Kanom long kajing kran jali ja jong o. Kanom long kajing kran panak tale jong o. Indai kan mi na kaket jong kajing snai ke jong me. Kan tot hakadonot jong iway pwe baro. Bangin yo sngaw wan sngap ayu bamidan ban kran na peleng jong e. Kran kan rat ngin siya skor. Namar melang blay jong e. Na makakertang uji sumituay. Amen. Ki para bangit ki bait hau Kristus Yesu. Pastor bisiling do ibalong mentor jonga menbangi dang yadon lang hakanong Stone Presbytery. Kita menbasan jong kapalang kibedon hakani kapor kirang ba balang kilong kmi kilong pa samla ba ki hep ki barit baro ai kublay ya pi baro hakakerteng ka batyang tam kajong try bat unang panim bait jong Jesus Christ. Kani kamday kasin ka maningkong yang ka palang jongpi. Kani kadi kasin ka balay. Bangayo banwan kren ha ka palang jongpi. Ban nga aingo yaw blay. Hakis snam ki maningkong bat kabaar. Ngiya palong jesang syati syakrom yang mani. Kan mau ba? Ngalit di siya kasin ka maningkong ro nga kan mau. Ngalit di siya hay nong yalam jirway. Iba yalam jirway. Kapalang kalapan bet nga banlit di siya yung jung Kan mau ba? Sin ka paar kadi kay siya tayo sa silyang. Ngayo banlit kairo hiyang iba pinsingan. Bat kani kadi kasin ka balay. Bangayo bandon rengkat pat pi. Mas ngukuman sipon Banyo kanduk biang ya pi sa season pat. Ngalatray mentahan ng Stone District. Mentala jandap laipo talikis nem. Ngan sadap arpo kanday snem mga litrehan ng Stone. La ordin niya nga ha kabalang laip kra. Ha kasinat kabadang long tangkawi kasinat kabampat ya piya. Danghaw niyo benay me jong ka arpun retrik benay me jong ka negasnem ka district kadang ya rakhi bat nga ya ka jingdap arposan snem ka ordination jong akong pastor ha ka district nong Stone. Bat kalong siya ka jingyat nanti ka bala kamslem. Ngi aingo yaw blay. Baw blay ay hangay ka met ka bukat bakya. Bat kamtam
bangan ang la, ban kit, ban ba, ikakam ka jang o. Kublay sibun, nakamta jang pi ka balang, mapikan mau yang nga sa sisinpat, ban kot snubha, yang nga bangan ay ka kubor, hapdeng jang pi, hakani ka por. Kakubor, kamday kakubor, kabapala, kani kakubor kabang Diyos ngaw na kapor siya kapor. Damar kani kasngi kabang itip kum ka KGP Assembly Sunday. Kabang ikin mau, ya kajing yat linti bat kajing tray, jong kakasi Jaintia Presbyterian Assembly. Ka KGP Assembly kalawan long, hadin balayo ban pelong iki arteli ki sinat. Ka sinat mingi bat ka sinat sapngi. Ngidan kajing angnut wat habalaya pia ya ka sinat. Haus nam ar hajar ar. Ha ka sinat ka balong hangtai han ha kita kitan jentia. Ha ka kau ika balang ala kam kelet menta ngilaya long hang tu lakat tu kan lipor hapo ka balang sutengah makan mau arajar ar kamta hadian balas yo ban pia ya ki arteli ki sunat ladan lupa ka jing keren ba kani kam dei ban kut no tangkap tu henreng ide bandan sa ka KGP Assembly ka ban te lang ki arteli ki sunat ka ban te lang yaki arteli, yaki kikun kabalang, hapo kani kari kasi Jaintia bait jongi. Ngidan ki common project, kabangiha banyat, banle. Kumta ha kakhat praterik, jong Disember, jong kasnam ar hajar ar. Reverend Ramthanga, ubalang moderator, jong ka Presbyterian Church, jong ka General Assembly, jangka PCI. Rengkat bat Reverend David Lobum Kilawan Bantung ya kani ke KGP Assembly nadu kata kapor. Kilayat bun teligis nam ngin sarakhe ya ka jingdap arpusan snem jangka sinat jongi. Ngin sarakheru ya ka jingdap arpusan snem jangka KGP Assembly ke jongi. Ka KGP Assembly, syua mengisapoi sya kubur. Kanya tu kandiat katu kane. La pelong ya ka deki arteli ki sinat. Bat ngidan menta la pelong lai teli ki sinat. Hadien bala thong ya ka sinat pedeng, bala pia na ka sinat mingi. Ka sinat pedeng ru dang hani ubnai kini ki benai ki bala dep. Kilawan banterwa banlong kum ki dikhot sya ka KGP Assembly. But ha ke executive committee jang ubnai Julai nai Jun ngalang kala nila pedang ya ka jing ya ka ne ka ya ka jing terwa jang ke KGP senat pedang bakan long kumsi benta jang kidekat jang ke KGP Assembly kumta nila yo ban pedang ya ke KGP senat pedang ru mentang ngeladan lai teliki senat hapo ka KGP Assembly. But ka KGP Assembly, kadan ki common project jongka. Kawai kadai ki arteli ki hospital. Kanor Dr. Norman Tonel. Kabadan hang tay hapo Juwai. But kawai pat ka Dr. H. Gordon Roberts. Kabadan hang ni ha Shillong. Kita di common project ki badan. Nalor kataru. Ka Donru, ka school, puli pastor, ka John Robert Theological College, ka ba long sibenta na ki project, bat ki jing pet, ki jing kpi, jong ka KGP Assembly. Nalor kini ki project, kadang dan sa kaway ka project, ka ba kadang persyang ban petem hadu menta, sipor kani ka project, kalai kumbakan du mensim, bat kata kadai ka press ka jongi, sipor ka press jongi, kala du mensim. Laranya ka at elos. Nrengi aingu yaw blay. Bagan ni ka press ka jongi. Ka printing press ka jongi. Kalasdang.
kilale ki publication, ngilale sibun ki AKA menta, ngi ki bril, kilas dang banwat ya ka press. Namar ka press, kawak hamdunador basyan ni kikat kili ni kitai, bat menta bun kilawan banwat ya ka jing syakri, jong ka press. Te nalor kata kidan sekiwe-kiwe ki benta, ki baka KGP assembly kale. Kidan sibun kiwe pat ki benta, ki baka hak banlek. Kum kawai ka projek ka krautam ka bangidang yale adu menta. Bat kata kadai ka Nepal mission. Gidan tang kawai ka foreign mission. Bat kata kadai ka Nepal mission. Bat kani ka mission laang kalasdang banroy adu kata-kata. Ngiladan kita ki native pastor. Kibalada pan ordin ban pek ban jengok hi ya katai ka Nepal mission. Kadang don hadu menta bat ngidan ki pastor ki batray hang to. Teman masan jong pi, teman masan tham ru mensywa, ilalong missionary batray, haka Nepal mission. Ni so kemen, ya ka jing syakri, kabila ya ka comfortable lifestyle jong ila jit, ya ka di ka benta, ban syakri, yaw blay, naka benta ki nang Nepal, bakin yo tip, syapang, u Jesus Christ, botray. So kemen sibun nga usong buram hadu kata-kata, teman masan tham, ibala, Sim ya kata kajing ban ino ya ki AKA baro rengkat bat kayeng kasem jangki ban let Nepal na kabanta ban ya lap ya Jesus Christ ban trei ya ka commission haka jaka ka badang syrak bah kidan sibun ba ki pressing station Nepal ngenye thu ya pi kila dan ki balang ki mengiladap bantung bun teli bat ka sinat ro kadan kimilenti ban pelong ke Nepal haka ni gidanya keren haka KGP Assembly Executive Committee dang man haki ni kiskendiat panai ke balat ban pelong no ya ka hukum ka way na ki presbytery empat day ka presbytery hindre ngidon ka jing angnut ban pelong ya ki balang ha Nepal kum ka way na ki presbytery hapo ka KGP Assembly ke jongi Dr. Balajit Ramsit, Pastor Balajit Ramsit, ilawan paino, ila tribun snem, Reverend Nar Bahadur Sitri, ila tribun snem, Pastor H. Danro, ila tribun sin, ila tray, waningkong niki Pastor Mantre, adin kata iba na, Reverend Nar Bahadur Sitri, adin kata sa Dr. Balajit Ramsit. Kidangdan sa kiwi ki Pastor, kibangin sayo, banbo, hakaling katray. Nakamta ka Nepal mission. Bat ka jingkerpat kalong. Kumba mapi kikun jong ka balang. Pi laya ay kakti ka man kakti ka diang jong pi. Man kersyan ya ka kam jong pi. Klam mapi niya tu ipi. Ngimdan mission i em. Nepal mission di mga amat mapi. Balik bansang ya ka mission ka jong pi ito. Kumta niya tu ipi. Ka school ha Nepal, ka Kislan, kadi kawai ki school ki hatam hari Nepal. Di man sutu ay kata, ka school ka ba Aisha ya ka quality education, but ki breho Nepal ki buramha ya ka ni ka school. Hindi man sarang, bakin nong hikayang turo, munswa ki di ki kasi suday ki balik ito. Ki balik itulab barit ba? Kilayo ka offer na ki lakshara, kinang ta ki babon na ki way ki school, hang national lang ba siya way, hinray ki kamjet, ikindiat. Nakabanta, ban ayaw pro jing siya. Hakas nong Nepal. Tinga sukumen sibun. Kilalang kum ki pioneer. Nakabanta ka mission ka jong oblay. Kumba kalalang ka vision jong ka KGP Assembly. Kasinat ka ba manswa. Bangin le ay banyalap ya ka gospel ka jong Jesus. Kanong compare ay. Ba't kiway-kiway kisinat? Anong compare na marngingit sa tuwa, bagi kiti jong ikilang kibarit. Hindi nga niya tuwa ipi, nga karpat yapi, mapins nga ubaha. Banduay ya kakam ka jong ublay, nakamanta ki missionary jong kibadan hari Nepal. Manakamanta ki nong tray, ha ki office jong ki KGP Assembly. Nakamanta ki administrative secretary. Nakamanta ki secretary ki nong kitkam. Nakamanta, bantrero, ikiwaway pat kibenta. Ibadan kamba ha ki kelang kijaka. Iduway na kabentao play, bato nang yakrasyan susu ikakam jo play. Ngimpa de man sunguhun tangi ka Nepal mission. Misuram sinat ipa kamba
la keleng ke jaka ki Pak Syeduk Solomon Island ru kidang Pak missionary. Ngiru si lada ngiya kersan ba ya kakam ke jong play. Ngila ban le ya kata. Bangila ban Pak missionary. Syaki wei pat ki jaka. Ki badang don hakeleng jong ke jaka. Kata kan lang kwa ban highlight kendiat. Ya ka jing tre jong ke KGP assembly. Di hakan ni kapor. Nginya pai syakaktin ke jong play. Ki bangala perkhat bah. Ayu ngan keren hakan ni kesengi. Kabanyar long related. Bat ka ni kesengi ke KGP assembly. Bat ka way kadkot ka bang ngalapuli menne. Now ka gospel yones kalau nang kapasaw. Kadkot ka balay pusan ka bang. Tukmit yala ki kmat pot tujngo yakilengka. Kani ka challenge ka jonga habang abu ya kani ka banta. Tukmit yala ki kmat, tukmit yala ki kmat pot tujngo ya kilengka ngakwa ban pin fokus ya kan ka benta jingo kmiet iki khmat jongpi batu jingo ya kilengka kani ka mission statement ka ba krau ba ka ba jisu bu hakipor ki ba menshua ba kai kan long ka mission statement na ka benta jonga ba jongpi kani ka de khat kang to kmiet ya ki khmat batu jingo ya kilengka kaktin kmiet ka thau ya naga jaka ha ka bau Jesu yang kalong ka madan bat mar persya kidon kilengka ha ki sharing lom Jesu yang hamadan uyi kitai kilengka kila berle kini ki kentin ki badan ha kan ka lenong dia thu sapang ka jinya kendo ka jong Jesu bat ka kentai ka bana Samaria Gabriel ka bamdon ka nam ka babha Henry ka jing Shem jong ka baru Jisu ka pelong ya ka ban itu ya u baulong Mesaya bat bakan perkhat thamai yala ka jong em jong ka namaru Jisu tip hai ya ka ni Gabriel kren syapang ka jing em jong ka tip ha bakam don ka jing long babha ka jong ka kalaya let kani Gabriel kalaya let banyak tu bat khat iki paranang song snong baginwan kmi yau Jisu lau long sisa ne em saya hakati kalas ngutu bau niu Jisu ulang saya haka kalaya ngutu bau niu Jisu un salang upat an parcel jangka jing em jangka haka bau ketip bagadon ka jing kermen ka baskem ya ka jing em kabam maha ka jongka kajing em kabam long ka jongka hendak kadan kajing kermen bangun Jisu unyalam un betin yaka barun ayaka ka bor bakala bante lakam yaka jing long berim jongka baro bakala ban khimit ban pet syau kumunong yalam bat unong penba yaka jing em ka jongka kani ka beri kala sungohon kala ya kata ka jing kwa kamen sim jongka kata ka emptiness of her heart la pendap ya ka daga jingmen daga jingkermen bakas ngoto bakadan ka hope ka jingkermen ya ka jingem jongka bakadan ka jingkermen ya ka jingem ka jongka kumta kam kwa tang makan kut halamarwei kata ka jing sngo jongka kata ka jing sngo hun jongka kalale khat kalale yang weri ki paranang song has Samaria bakin wan kmi yau Jisu lau long sisa ne em Mesaya kisen ran jong Jisu kidang lewat jingbam angkaktin bad anda kilawan pai kiterwaya uban bam henreu Jisu wang ngadon ka jingbam ban bam bad ka jingbam jonga kalong bangan yole ya ka mon jong uta ubala pha yanga banyo pendap ya ka kam jong u pi pim ong wang bakas sesau benai kalong ka ayam ot kamot nadu kata kapor babet yau sembai hadu benapoi ka ayam ot kan simpor kumbas sau benai ha Palestine kiong bakalong kumta bau kau laniu barli ki bet tang hadin sau benai selak ban ot yaki
Henry hang niu Jisu long. Kami ngadang bet mentah yau sembah juga tien jong play. Henry ulada seiso ulayo jaka hakadok not kibril. Bat kilaya keloy ban nget hau ujisu uyu iya kata hakinang Samaria. Uyu iya kata hakadok not jong kinang Samaria. Hakajing mut kabakan jaman sim teng teng. Kasimpur lagi bon senam. Banyak het yau sok jangka jengkelah kabamut. Henry teng teng pat kibril. Ikelah bamut Hasyan. Kumbalongkan ikanong Samaria. Kadang kajing ruai kabang ruai. Kaken tay nong Samaria. Kala di naka. Barka kajingim. Kala kersoy hapo jongka. Kajingim. Kadang kajing ruai. Kabang ruai. Hakapor banginang samla. Hang ni kapan i baka por bet baka por ot kalong hakaju kapor ngakan mau ya kajing ya tu kana sapang uwei unong yalap uni unong yalap hakata kasngi lang kalawan kajing pensngo hakamen sim jong o kalawan kajing pensngo hakajing im jong o Ublay lawan paho uang kilet salandat jang kata kasnang. Kilet salandat jang kani kasnang. Kaden gawe ka klaw hang tu. Ublay uang kilet let yalap men kren ya ka ay ka mga ong ya me ba men kren ya kata. Utaw briwang hakajing duway try kumnongan let sata. Try kumnongan light siya kata-kata. Dan mano try kumnongan light. Nrayo man sim jong play yung kentuang. Kilit. Wat man slam. Hakanika janbit light no menta. Try wang. Kanika por. Kanika katway si bawa. Si katway si bawa man mit. Kumnongan try ngan light siya kata lauba. Siya silandat jang kanika sinong. Kumnongan light try. Ublay wang kilit. Uni ubreo klempet slam ula leit nakalait. Ayat ula pay hatray jang wayudin ula siyang hangta uperkat ka ay nga bangan le ula siyembat ula yalap yaka kubor kajing penim ula syok ban siyong lakren laka kren hangta hakajing yalap jo hadin mula de ban kren yaka jing yalap jo uyos ngau bahang te halording kilaki kisla Ula lengo bamdan air kababe kumno kikikisla. Ladan kajing ki kabajur yu tau ding. Bat kansan lawan hiar uwe ubreo. Utau breo. Utau nong yalap ula syupet. Uang tau breo sange ula sange na kajing lengo. Uang ngalamot tiba. Ban penkut no ya kajing im jonga menta kamit. Ngalakut ngalamdan jakasyu ya ngalang ubaray toy ngamdan jing sok ngamdan jing kemen ya kajing im jonga ngalang teli sudah kanika pertasyong sngi kamentosyu ya kajing im jonga ngalamut bangan pedekut no ya kajing im jonga kanika mit henry ngalios ngau hakapor kabapi wan hang ni sabangan bu yau telai jonga hakarendang jonga bante hau nuding bat ngan sakenti nang ta bangan yapno ngayos ngau ya kajing alap ka jongpi uang apa jos ngau kum katu kajing alap jongpi katu kajing alap ka jongpi kalakta ya kaman sem jonga kalakta ya kajing mutji perkat jonga ngas ngau barosi kata ngamdon jingkwa syu banem ende habang yos ngau ya kajing alap jongpi mentanga kwa bangan im mentanga dan kajing kermen bau jisuhi ulapan bet un map no yaki pap jonga bat mentanga dan kajing kermen bat pen bet yala kajong kajing im kajonga snow ya kajing alap ula kela kabamon katangan yu tulak bait kapor bet bat kapor ot kalong kaju hakaju kapor kapor bet bat kapor ot kalong hakaju kapor kami yala kilengka
Jengok kemit ya laki kemat. Jengok ya kilengka. Nabakila berli lupa ka ayam ot. Kini kikin kertien utrai jongi. Kilangkas kawai na kibentah kibakang santam jang. Kajing kajangi. Kapan kan mau yangi. Kani ka kentin ka malapuli. Kapan kan mau yangi. Ya kajing don kam. Jong kajing elap. Ngidon ki resource. Ngidon ki kapital. Ki balang presbyterian. Kilong ki balang ki perus baba. Shani sasar. Dia bersuatu ya kata. Ngidon ki resource. Ngidon ki kapital. Panle ya kata. Kalau engkau pinyoi hak mat jong pi, bakadan ka jing don kam, jong ka jing elap, kena ka balang jong pi yang ni, halong siap kalong kum ka kosmopolitan. Layo sungo menepidan, nakamentakin non tribal ro, bantray. Hindi service pidan. Kemudian juga tu, kadi ka kosmopolitan jong pi, kadi ka snong jong pi, ndai ba syong tangki kasi. Hindai ki syong kiwai ki jat menriuru. Ki badang don kam. An sngo to. Bat banyak sngo. Ya ka jing yalap. Syapang ujiso. Kawai naka ki program. Kini ka bakabalang hang ni halom siap. Ki barok wai. Kalong ka program. Jeng ka yang ka jing yalap. Bat ban pen priang. Ya ka gospel. Da shisha. Kajing elap kalau ka bakong santam jang ka balang bat jang ka KGP assembly barakwe namar dan haka ka hukum ka bakhadu ka utrai jisu uai halaki jang ki senran udang to ki dalait no mapi to pelong senran ya ki benriu paro kat kum Matius kalanang ka akopra kat khot ka bakhat khandai kakam yalap, kalong kakam kabakraw, ba't kabayar hado kata-kata. Hay ni por balingkot, nginya perkat tangga nuteli, kipang, kibakongsan, hakani kabenta. Gawai, kajing yar, jong ke area, badai banyalap. Kajing yar, jong ke area, kabadai banyalap. Ujisu berosi kata, uyalap tang haju dia. Henry menta utumu banlait banyalap syadu Galilea ulalait lengbaka Samaria ka area ka badan hapen Judea bad Galilea naka menta jongi hakipor menta kaleng khayalap kalong ka perthai barok kawai ka perthai jongi menta kalong ka baret ka bayar hadu kata-kata kiri bad kijat benriu hari sabni kilang kibabon, kilang kumjuru hari Afrika, kidan bon telikisnang, bat kijaka kibamdan Kristen. Hakas nam arhajar ngaliyo ban puli ka sansas ngamyo ban puli ka sansas menta. Reus nam arhajar ong katkom David Barnett. Haka perthai menta kibre kidan san poin sao bilian ban ngaliyo i manhakani habang apek ya ka weekend news baha perthai menta kidan kumban riu panyaw bilian kinang sang-sang. Mensyuangi tentang arpain san bilian. Henry mentala pat saka Henry panyaw bilian. Lapalat kumbah Henry hajar. Kurur. Lapalat kumbah ar hajar. Tekikat bon kelur. Syusyu long ba nakini ki ar ki Henry 7 bilian. Kidan haduk kumba saw hajar bilian kumba saw bilian kita ki unreached people ngidan kat ar hajar grup ki breu ki bampat yo snow ya ka khubor ni ka tin ki jomre kumno pat mano bala ban poi ya ka gospel syaki Wai nong thawang haba perkat ya kajing ya jang ka perthai menta bat kajing roy kajing buan breu kalong sisak kakamba bangin yo ban seng banang hakawai pakawai ka snang
Hakaway pakaway sinong. Hanot East India. Ngidan kumbas 10 million. Tangkat 1 million kilong Kristan. Balay po 1 million kilong kibampat long Kristan. Lek tengah Asam. Bun ba? Kimpat long Kristan. Hajorhat district. Dan arpuhun riulak. Habang alip puli mensyua alip puli Hajorhat. Arpuhun riulak dan Hajorhat district. Hindi ka mas ngausi ka lang. Kikristan kilang tang 0.2. 0.2 Hajorhat. Kitan tang hakikat tu kat ni jatali kijaka. Bagi Kristan kibalang kitan. Kabalang Kristan. Bagi Sang Kristan situlup ka pertay. Kidan ka program yalap. Ban penpoy ya ka gospel sige benriu baro. Kayong nam Presbyterian Church. Kabalang kabahet tam ha Korea. Kasay kapa missionary hadu arpusan ajar. Ngut ki missionary banlay keleng ka pertay. Kadi kabalang Presbyterian kabahet tam ha pertay. Ndai arpusan hajar. Kapa missionary. Ndai bakin letang kini kijaka. Ndai sadu kijaka. Ki unreached people. Hadu kita ki kapadan kita ki beri ham mesan. Ki bampat yos ngau. Kap thong joki kalang mat penpai. Sadu syata. Ya ka gospel ka jamu Yesus Kristus. Ka durpui. Kabalang dorpui hami soram. Kapan krek kitraks, dakik trok kitraks, kapisa, bagi paru, yaki babon ki kon samna, ban sponsor yaki, syaka jinglet missionary jangki, syaka leng jangki South Pacific, ban penpoy yaka kubur ka jong kres, syaka leng bagi beri kinyo tip, bagi nyo ngau syapang Yesus Kristus ubau try. Sinat jangi, kalapli. Mission kasinat ka assembly jongi kalapli ya ka mission hanepal ka KGP sinat jongi kalapli sa Assam bon ki balang hangni hari kasi kila kener si ki pardo persnam hakani kari ka ba jongi panlet panyalap kidan ki mission group kiba shim kajengkit kali panpa missionary syaki jaka kibatrai ka ayam Indian Evangelical Mission kidan tang saone sangot kisay malkhatsan mararpo hajar si benai nakabentaban pelong ka support group nakabenta ki mission hangti ha South India bat ha ki mainland India brokawai bon ki balang hani hari kasi ya keneriru syaki paradoks wasnam hakani gariban kaba icing hakikat arsnang dang hakini ki kendat snam ki balalet ngalalet jisang yalap pelong jisang yalap sa domskong dia tu yanga dagi nang domskong pastor lada pilet syati syathem kidan tang ki balang kasi sudah pilet haken ba Bat ken mensau, haken mensau likim syak watang banyalap. Namar balay, namar ka RSS, kaklan bang ta. Kita bisa, daki hajar, daki spa, daki lap. Baki berikin kentat, ya ka cinghikai kan yang berstan. Nrai dang hai kini ki kindat singi parlok jangai lapun. Mentah ken mensau, kila syak banlet yalap. Senang jempiat, ken mensau, kita cakap akibat. Ada kata-kata panyalap ya ka gospel ka jing penim. Ndai tang katawat ki penaru ki syam jinge. Kita jantia. Pila muat penkela yau niam tre ha panaliar. Pila muat penkela yau niam tre siniang rai. Pila mo pan penkela yau niam tre. Hagi caka ki bajur bha. Klan ba kenyam kalong ko ba hado kata-kata tang hakani kari ka ba jongi kata-kata
day tanggaling ka bayar. Henry ka gospel, kadiban poy siya gijat penri baper ang kaktian jong play. Dan kaway ka kot kabalapan mi kabakarteng youth with a mission. Balapan mi Netherlands. Hakan ka kot lato 9 wall to live. Kendai teli ki pertai banjok. Kaway kakarteng kata kaway nak kita ki 9 walls lagi kendai teli ki pertai banjok. Kabanding kong ka pertai jang ki baduk ki basitam. Ka pertai jang ki baduk ki basitam. Kabaar ka pertai jang ki kena. Kabalai ka pertai jang ki samla. Kabasaw ka pertai jang ki nongba. Kabasan ka pertai jang ki jat nyam baper. Kabanriu, kapertay jang kibriu, kibam dan jinget haublay. Kabanyaw, kapertay jang ki drugs, jang ki addicts, jang ki alcoholics. Kabapra, kapertay jang ki badan hapatok. Kabakandai, kapertay jang ki briu, ki badan ki jing snew. Hakapertay kabajelay, da ki jing snew, kapang jang ka jing elap jangi. Kamday tangka area lani jaka sanungin lay inray ngi hap ban perkat ya ka jingkot ya ka balang ya ki district ya ki presbytery ya ki synod ya ki assembly jungi syaki no ki jat bereu ngi day ban lay bat ban job ya ki sya uji sukres nginya petang ya ki lay teli ki benta hakane kapor kamaningkong kajaka jong kinong ba. Kapertay jong kita ki paraman sim ki badan. Bat ki pertay ki badan. Kapertay jong ki beri ki bamdan jinget. Bat kapertay jong kita ki paraman sim ki badan. Kapertay jong kinong ba. Urban area. Kat banang mikisnam kibriw hanong kendong kinang tut sa gijakasar. Hakasnam syajar kendai spa. Tang kendai persen kibriw kidan hakin nong ba. Henry hakin ikisnam ta kalapoy hadu 10% kibriw. Kitut nanong kendong banlay syong sa gijakasar. Balay kiyawan siya kanong ba. Kadai ban yo kam yo jam hendrai kata kam long ka basok haslong jongi kat kum ka sansar syajar kendai spa kendai puai kibriu kidan arlak arpulai hajar lai spa ndre punri ngot hendrai mentah haslong kajing kaladan poi sipolak kajing don jongi briu sipolak ladan poi kajing don jongi briu tangah selong ka pertei jongi para samla hasar Kibalak ban syak ya lambaklah. Haki bor kibasnya. Uway kupa bapli na kitan jongi syati. Uang ngas ngosi pastor. Baka kun jonga. Ngapa ya ka bakan let puli. Henry ndalapay siya sir. Kam let ban puli. Henry ka pelut penban haki jing sngobha. Kasya pensyoy. Kasya ya lambaklah. Bat hadin katukan isnam. Kam simlala panwan penpai. Siya kajing puli. Henry kalawan ra penban. Yaulok padukon. Ngapa pat puli ka? Henry kawan ra penban yaulok padukon. Ngasngaw jenjar pastor. Ngala pelut. Ngala di kilagka. Ngala di kilom jonga. Bangat penbet penbiang. Nakabanta jonga. Henry kani kakun jonga. Kalasya ya lambaklah haki por kipasni hakajaka bakan net puli kalasyang geleng-geleng kalili di biar kalili di kiat haki restoran kapelut iki por jongka banlet kai teng kapai syadu kajinya di kajinya bam kajinya let sngoba hadu bam sngotushu lakadika kun kerstan nekam dai kadang-kadang kajing long jong asor selong kajing long jong jaka hasar urbanization tentang kawan ra penban ya kiai kibas ngosi hakacing em jangi kata kabang ihapan job ko kabalang lom siap pinle kumno haka mission statement jong pi pinle kumno
Kaya ka mission statement jong pi. Mapila ban le. Pit pelot kumno. Pila dan kayeng mani ka bitanak. Dan ki beri ki bala ban le. Pidan ki resource ki jong pi. Jaka jakin nampa. POE saudang itu segini ki jakasor jong pi. Kadon ke jingpa ngam makam don ke jingpa. Kadon ke jingpa asor. Mereka jisneo kabon. Jisneo kabon. Kumno pinyale, kumno pa pinyalap. Haka condition ka bakum kata. Kaya ka ba reach out. Ya ka man save ka ba kodor. Ka ba ngat ko maganda ka abot hakini kisngi. Kumno pinle. Ko ki kun jo ka palang. Ki program yalap. Hapdeng ki bakum kita. Ngamong bakalong kausuk banla Henry kaladi kapor bangin perkat daga mensim kabasungok kya. Hapan reach out. Kata-kata mission jong pi hakini kisngi. Pihut mo. Dan teng-teng bepli kiwan sasor banwan puli dan teng-teng kiwan banwan bela sasor dan kibawan syong hiyeng beriyo. Andrai tang katongan ni por kim tresyo ban syong hiyeng beriyo. Kila syang makya. Syang makya. Ni katu kaningot kinong kendong jongi. Kiwan na kiyeng kisam kiba itanat. Ilang so innocent. Pet kakamat sukiya bagi dana sinong. Andrai tang dalapay siya kijakasor. Kajing kim jengki kalabak-labak. Kumno pinle! Kumno pin reach out! Yaki kun kibakum kita! Kila ban identify kita. Kila ban kinere kita. Kila ban dan ka mission group. Yaki bakum kita. Ban takil ya kita ki problem. Kabaki kun jongi ki mat ki balang kabaki snong kita hari kasi ki mat ya kita. Haka jing yai letih jong ka jing em jong ke. Hinle kumno. Pertai jong kinong ba. Kabashir kay ba. I-crime rate. Bashir kay ba. Pertai jong kinong ba. Ka crime rate hasilong. Kajing batbor. Iki kentay ki kena. Kalau ka ba itri manpet. Nga man modor. Ikentay kim nutsu. Kim sungo singan chu hala jong kari. Hindi tang hala ka jong kari. Hala ka jong ka locality ro. Kikentay kim sungo singan chu. Kum ka palang. Ngin siya sap mo kita. Ngin siya klik di. Ngimdan banle. Ban perkat. Ya kita. Kijing kabang iman. Kaya ka solution kabang inle. Nakabanta kita ki paro. Kaya ka solution. Kabangin le, kukikun kijong play. Sorsunay ba kajing long jong sorsulong. Hanong stun? Drug addicts ka ba sirkay ba kajing drug addiction hanong stun? Hamolay, drug addiction ka ba sirkay hado kata-kata. Hanong stun? Kadang yung syongkay ba ka hinmen. Jong atakawi ka kanda. Nga kaliya ka, nga tiphash, pang jong ka nga lakaliya ka. Wang piran ka nung aspara. Iya dan sangot. Tinggal nga. Kau ngisa stang laingon. Kau gunu kata kerja. Kau ibabuat ya ka. Ida ikan tay. Kau ini ida yo tiak nama yo drug overdose. Sengap. Drug overdose. Yap habayo tiak. Nakersim step undan nama balai nama syirkai pala kadi drugs. Imhun syu tang man syudi ida inject ida di. Utau parajo pipat kumno. Utarom tiap pastor kilap kibreu bu tia syati shalom ula klat.
Mga di drok overdos. Yang amti kinatama, la banday ka tatray. Dapat ubre ubajajay hinray. Uyap halanti. Ibayo iya uti ki ang mausay di drugs. Kata ka problem. Katma kabang ihap banjob hakin nang bajong nang bajong Ngos yaga jinglong jangkapor. Kumnongin le, kumnungin takil. Jan man kayeng, kibreu ki jao mat, namar ki don kita, ki langyong ki haki ying ki sem jongki. Ki bahap, haki ni ki jing haka jing jongki. Ki bay kendo ikini ki jing haka jing jongki. Kawai pat, ka perthei, jong ki breu, ki bam dan jinget. Ka perthei, jong ki bam dan jinget, ki nget taba ki bon ki backslider sa kini kisngi. Pinpet haki Instagram jong ki, pinpet haka Facebook page jong ki. Kawai ka kun samla jong i, kathok kum no fitem. Haka Facebook page nga. Kato, I am a devil apprentice. I am a devil apprentice. Kato, haka taka Facebook page nga. Kibriw kim setting show menyetu bakiday ki etias. Kaya samla kasyalan man kapor ang bakaday ka etias ka bamngit balay. Ngetsu ya kajeng don kajeng play. Idan bun ki samla ki bala nang lastat. Ki ba question ya kajeng don kajeng play. Ki bam don jeng ngetsu how play. Hakini kisngi. Jisuang tukmi mit patu jengo ya ki lengka. Namar ki belai palat ki bakon kita hakini kisngi. Kun samla Kristan, nang ruai kuayar jong kabalang. Henry, la backslide, tho haka Facebook page jong ka, a devil apprentice. Kan syakri